Good morning, ni Wirigiro Bwakwa, nwithirite rina asubuhi njema na rweri Jumatatu tariki 22 mweri Jojo kenda 2025. Beta wa Kabwe Mutharime. Ngushoria nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bugitana mbere kutugwa tambaru turi Meru TV we ugatwethia nyombe nteto ira iri na igweta kathetu ni Kamero kumakirini kiriwe na moni. Thank you very much. Rukira narua to kubanganiritie manto Kathumba anga kumenyethia nteto kuma maturene andikibetu ba nteto bakinyite digithio gotigira jaku jabata ni jakomorekwa tukaidira tukimuramura magatheti ebai kumureka magatheti tutigire ni riboti ire koshithirite ikiringa biongo byenyomba cia nteto ndegerone tomberirie na nkirano ire karata kyuthi kia gisiasa akiaria seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murongi atariritie kira kuga ni wirane bwa Rais William Ruto bwa kunenkira giti kia munini wa Rais Meru akiuga bo ni wirane bwekirwe nawe arina akilikithia ni riboti yandikini mwandiki wetu wa nteto Mutuki wa Kiambu. Seneta wa Meru Kadhuri Murongi na ithurite ati Rais William Ruto na mwete wirane bwa kwa Meru kanyaka munini wa Rais Gachagua arikena kumaru kwa gitene onto bwa mwere muchuku mojo munene kire mutaratara jwa kuingata Gachagua akiure riu Meru kuigika na kugwata mbaru Professor Kithure Kindiki kwithira guti rais ungi wanarikia kurikana Meru na guti ungi kire miaka ejite ukarikana Meru kethira bate muigika. Ndetire president na mwira gitege ki DPO ekoma promise me no tagata murungu giteke ukanenkera mu Meru wetwa Kindiki avira Kadhuri look at my eyes straight avira kanenkera mu Meru giteke deputy president immediate community ne kidogo lakini kanenkera mu Meru giteke naibu wa rais na ndio ito anenkera giteke deputy president turekie Boko na turekia giteke u? Tuwarekia giteke kwa mkubwene raza. Tuwakara miaka magana jaire ka miaka egana. Mbele tunengero giteke u kaire ni any other president sitting in this country. So to watira mutano rike na toto chietu ila tukudide huko tuwathania nwe turekia ngugewe president Kadhuri Murongi akwaragia kanisa ya Katholiki ya Kagaene kagita kuwatanita na shirika kire kuthaitha Murungu icho Murungu wenu onaga aria kuthingatanite na ritingugi obichine yawe wamwe na mochia chaidu ni kiongozi uro gwatanira na miari ya Kadhuri akiringira ndebe Professor Kindiki gitikira tweigi kinene muno ituge karia antu betu no ntu mwana ora no etu Bato to deputy president itukirwa na itutarwa turi antu ba Meru na Kenya na inya barabara hii Kadhuri Murongi agaringaringa office ya deputy president igathithwa ko mathina jetu jara twithirite tukiria twina Kithure Kindiki gukurukira deputy speaker tukomba kuthikirwa na turinganirwe na twite mbere kuringana na Kadhuri we arothirikari na nageta na mbere kuika thirikari nekenda bakari wa marando ja kura cia mwaka jwa 2022 Kadhuri Murongi aragia teko ringaringa metho jokeri baragia ukweli na manto straight so to kwere kura na no kwa Kadhuri Murongi twiteni kwa thirikari na twekundene na ndamatuka Buete nani ntamatuka no ntoda matuka barabara igwitioneka Ibo kwera Ndawa nande kara unke murikani ya roke ro tuko naye na muthenya Meru itukwenda kuriwa marando jetu seneta uga ende mono Biblia iruga ituthithairia antu betu mantu ja mega ende mono kiribara beba muhuru wetu Bwana Yesu asifiwe Kadhuri to muhuru wetu ende gito muhuru wetu Outo kwa thirikari na mapema tuambe turiwa marando jetu no ntumiaka nitigereire imbitu na Professor Kithure Kindiki twatetheka na kire muchuku mojo wa gite kia ungavana mwakene jwa 2027 ndongozi rejeshi na kwa kweli Meru Mbezi iteweta bwega na vile ilifanyika Mungu atasamea kama kuna wengine walikosewa ndio kwa kosero in the process ile kalikire uchenji ngavana poleni no tunakutaranda wengi no tumonga Meru nesonge mbi tijo ni ndagwete steering wa tunya ande nawe kenda tumurekera no ntu no mei na imtu kumenya kuringa iga antu bakona giokunda
Uwe ngakurekera otonya ndebene ya ngavana kenda ngusapoti ilo ngakurekera. Kiripotera Meru TV kuma Kagaene Mbeta Mutugi wa Kiambi. Tukunkai nyuma ya akari kuma gicigo mbunge kia Tigania West gushumiria kiri maandamano bakiroria matani kuthukanga kwa barabara ya kuma Kunene gwita St Anne Mwanka Kagaene kiri maandamano jara kuringana na MCA wa Mbeo Muguna Original wakujirwe winyangia bubu nene. MCA Muguna gishumiria kumeneria kira akuga nigo kujirwa kwa winyangia ba into bia mwingi gitene ria maandamano ja. Ni ripoti ya Adams Muturia Wathirinja. Riria kariba Kagaene barana atumiri ba barabara kuma Kunene St Anne Mwanka wita Kagaene okulukira Mwanka okinya ntereche miomponi betha kibithi maandamano kumene kuthuwa kwa barabara ntereche ishombe Tigania West na DMC wa Mbeo nombete kwithira kiuchumira kumba kwithira kimeneria nto bethirite bakibithi maandamano ya. Lakini for sure maandamano ya mega kianto kufo aningiria basijio kithirikari na ondorea wanamene wekiro president akiwa consumer intelligent leo wanamane ntukwe mwe president na kinyelerwe lakini ukaandamana ronene ila yo kuumiza sitio ude message yo kinyelia maandamano na ntukwe yele ukaandamana ntukwe mwe baka na batai ko gari yenge ukaandamana lakini ukaandamana ntukwe yele wataneleze indawerere goro era linda sibo tabera bwana bana ntukwe yele likare tetekere buinga njere likare ntukwe yele nonjo indiri ko yandu bwagira biashara tima. Oringana na MC Oriekene ya Muguna Original no wite maandamano ya tukumba kwithia gitetheria ntu ba endene asara ethirite agikira gira biashara muno bara ethirite bagitumira barabara kuma Mutindo wite Mikindori Mwanka ntereche mawa. Muntu ena right kuandamana kuinyeletwe lakini tutura kuandamana na ndo natu watu umisa ko kuthwanire kuandamana ntuko yele ira yo kumi ni atongoria kumisa kana ira ria sikuna biashara zinakwama so ina batu bati kwenda to na limit game ando yamwe ando edo to kona kwa tongori ba wirai ya kuriro ngari ya kuriro hii Nkoroki Muguna Original no wite Mwankira thai kaunti Meru kwina thiri umanga vanoro iko thai ta referendum Isaac Mutumanto ethingio kumba kwithira ko yo tongoria era mando no to kama kwejeza jenda ndaro ya to alsa indirenge enga vanoro wetire endre no koma to wo mno ko endre data ke mutuma unda ta kenga vanoro to mutuma takwera munene anga tutunya kwa ambira ari to abugari orange tawa ndamura sawa to endele kana na daloi na anga bana mutuma inga bana omwega kitu kimwe unajua wacha nikwambie kuna mambo mengi ya siasa ndoko meno kwa ndo baje kwa la mistari mno lakini batije kuria na family sindio okana mundu awekera mware box ya kwa anja lakini ateme akuria na family Miago wala mstari kwa ambia mware tofauti na kwa kambi family. Endo mkono wewe uche kama inge ya koroba kura lakini Korea na family kana dirikari kwa kwenda inakuwa shinda. Hiyo ndo ndio na bwayo. So to support dirikari mutuma. Ndio wewe watane ndio ngweto ya mwe. To support serikali yetu na tafadhali atongore wale utongore rai tubaeni heshima tuba support. Kiripotera Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia Wathirinja. Akari kuma gicwe mbunge kia Mara ni bashumiretie konania korega konganiro kwao bakilalamika na gutariria mathina baithirite bagikurukira jawagi bwa rui bakitariria kinya nyuma ya bokwithira bakiuthurana na kuthurania mbeca ciao kenda gutithia na mbere murandi jwa roji taithira juu ikinyanira na ndiro mbareo ni kiria tongiria bao bareo nabo ababisa banene dirikanene ibaiba kiuria governor Muthomi Njoki kuigwa kiriro kiao ninge kubatithiria gukandana na mpanga ya wagi borwe Degera Waiguna na ripoti agari bagece muthambe gecigo mungenge mari bakuthatikira bakugiwa gibaroje ntereino arabakere bogete amana kwethiri bacangire mbeca cia gwikira rujiro rutaga nako bakinyira rose nitwarira gwatuika rose ni rwakurima ni rukite rose rwakurima rugutuika ni rukite ni gwatuikire antu ni marimandikire na 5,000 antu magudu magina ndikire na 5,000 gwe kukwina rose
na gwe kugo tena rose pipe ni jao kire kenjagura na tojirani toto nini kwenjerwa gwatuika ne kwenjerwa kenda ntu kwamba gutonye mejieni tio na ara sendi agwa to sendi amorule sendi area antu ne menjerwa monde sendi no ma gwe kugwira kwina rose na gwe kugo te rose gwa tutenjerwa pipe jao utonye rose rwa kulima tito tena pipe tena ke pipe kira kiumete mwanka na kanoro deu tito temba gukunda rose na gweto tito tere mana rose niona nenda nunu kire mugongo ne gotinda kwa ira rose nunu ntontio na rose wakwa gote rose simu akareke atongoria bae barire bekira rose rukinya mururi penye mapa bujia ya dikari mema twetwa mema butimari dikari kuma butimari dikari na mtu mwene mabutimari dikari matigirwo mururi mumange metu tito na rose na ngule kauri ati kareke gatumenete gutwika ati gutarucia mira mutito na mara acoke arutule welu ruri njira mara kagire tarucia bila mara kana gitarucia bila antu rira mwe mozi mwe kareke akero ati kwenda kula cietu na auge ati gatumia antu namba kuja guturagia agaba kari bathareti bagokorokera Kenya mara kinene nonto bagwagi baroje bakiuga babakaya kuruona bathongera kiri uremi kwiguna bare bongwa na tukanda skuma na akajiumaga ona no kanoga taira mugulo nonto gutera rose wakira foke yete gwetekeretio ore mana rose rwa kulema no gutera no kwara rena mana nonto anda ndigi akue gakora wanda skumi akue gakora wanda mpoge akue gakora lakini utena rose utemba gutereka turai no ngombe mami ikaita kaina gitu wanya uri weka no getira tonto ngombe ni anyontire uthiro no kangiri ni kaka wikira ngombe ona turotioneka turatigo gutu atiganirwe mwezi mwaka itaka atikwenda kula yetu na kaita kati utwenda ngombe je itoko ya botira nuntu bakwaga rose haya utomba kulimetanda bamujie utomba kwa rombi wapoke iwa ndio kina kiro mondero kama kubingira rose nuntu utomba rose ro dogu ro akulima rwa itole yo kwenda kuria kaleke twambire kuria muromi njuke agitona ngara mbemba ya kubanda bwa kamudirua agatwara rose ruwa ngauka kulugulira mweli weta tolo kana wete ka kou ngauka ndugulire wali kurio ngara kwera rose rwa kaleke kaleke ojo we tumadurete miaka 20 bai kaleke gicwa giki gicwa kaleke ataro kinya guku daima enda gite kia ngabana kaleke tugakurura kweli ngabana no le metwa ni MP no ndarakaniryo gomba kaleke ndebakiro mantongoria mono nture na kura gutigeri bako batetheria kuona roje ntereno mosimu kalekele kate twegucagira kia onore tio tomba gutwika tugatereka testimony te rose ni te ko tito gaterekera ko nebuko mori ati oke bai atweteke ndamuromba na gitio gikinane ni aukegeswe atwegwe nonto titu na rena na mono tugwikara miaka mingi mono na rena na tukamururaga miaka 20 tumururaga ucini rwagire guku na ruci rwaga guku agekuru barija guthaba ruci karua kana nyidi mamara kaunti Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna athenjeri bangai kuma ogoti marega agari bageche muthambe gechiga mungege mari bakuthe jwa igembe nande aunjia na tongeria makanisa bakiuthurana kiri nterecia tira irinjira ya kunana kiara kwaraniria ninge korombera mugongo irinjira yao ya gushwantaira ya mauthuku maui jara jedirite jage kujirwo mwirio jo igembe ti ulaibi wonshobi endege atke indi inyawinyangia bwa ana banini ba shukuru ningendwa shakemoshe riboti ya mokiri onkunja athenjeri bangai kuma ogoti marega na tera ni batirimanete thokone ya tera ende kupwithia maromba ya manene ane kumane na nsobira yombete kwithire kingi turenerere tera bakwa nsobira yonde ikwendwe turenere na tere segembe south ronde irumba kwithire kiuma nteri setera na ende ontobo ne bubutomete bomba kwithia bakiumira kunto kuona barombere surare nonto ne bonete rwangiro karia ne yakarumamite batongore tunisibo wantere yi bakiwa ate sipoyo na mamete nontontora neke kuruero nsobi omonka ya kinyera kinya na baskuru kotaskuru ne kumane no ruibo bonsobi bakiwa kinyana ne botomero kama tansobi ye kaiza karaba kwendia na ende ontobon ne buba kwenda kuruana napo onde kwendu egembe south yumetetera age bidi gaira na mabati kweta wonto ade ebati ligeta ukamensobie kwendu areko okay ya kweta ntore nio ikerua wanchobi una bochi bobabwe ibo kwa twira atire kenda bo kwenda twita mbere kana ni ata kwenda
nebo kuigwa kuri na mwana omora wati ureyite na Keboje school kena Chobi ero metenje muntu na kende ani ro metenje muntu ni tobati kuria atiri na akende mwana una karinio ayekundia twana to thukuru yonde teatu kenywa so mantu iye pati gutegerwa kwega nikenda machibo nayo bamenya urabakaria ndigurweji no tutekwenda ndigurwe na Chobi Kaiteneka ni bawete nsabiende ani ne watho yombete kwethire kinge torenere nonto bongo iri kumba kwethire kiritwa bakiwate ongo isi eritwa na wikirwe sibo ona kinyama kambene ya polisi bakiwa ontobo endebo bate koerwe nebo nonto nsabiene kwenyangiana no sokietorari na nyuma nande na machibu nabo baikerwa Rutwa on Jumatano kana Alhamisi kwetu kwa ikiambia ibaba kurua ibareke no manto yo no mpambiri to bona na to kambiria ko korona babwe ko wato kurwa babwe atote kwenda kurwa na chibu no to chibu ni papa to karetie bonza buchibo weto anto baba okera baria akaerwa rutapi akaerwa rutae Rutatero, akahakerwa ndewo koruma nduke rutatero, akarutande ndewa bato ne mwankare, tokangaika itwatobeto. Ori wendi ni banombete kinyakambe ya polisi yombe kwithire kioko kwa kwene turare kenda kuwatia ndo senso binde ni watho ona kinyama ntu ya mangi ya mauthuku ya thithe kantoreni ji akiwa kaitakara bena kambe batumba kwithia baita kuraya kuringa riboti ni mutokeama ona kijatire kona kambe ithuka ya polisi nontu kumawe tamutokea mandikolaya ange kumawe takaduru nikolaya lakini nduguto hao tao nyao niko batukwenda kwena police station kenda tunao kalabwela ndika tena akajia bejo kwe ikenda ndicho ibodikaya bakamenyana nacho mapema Nkiripotera Meru TV kumatere Gembe South Mbeta Mokiri Onkonja ni mwitikadhara tukwenda iti miario kwa ni miario ya itidia bodaboda kuma St. Mary ni wandi ya Egoji East gishumbunge kia South Imenti baraba shumiretie kugwata mbaru ati mwitikadhara gotweka mbunge wao kiri ngurumanio nene ya gisiasa kidano nene ya 2027 bakimeniria kira bakuga ni wagibwa mirandi ya witi na mbere maturene riboti ya Jeff Wagituma. Bau ni etithia babikibiki na akari kuma stage ya St. Mary ntere cha Egoji kiri gicigo mbunge ga South Imenti aria baumirite na kuga mwaka jwa 2027 bakagwata mbaru katharo ndawa na kinya nkurugi kumuringira kura ni kenda ka mujumbe wa gicigo mbunge giki lakini nandi twina gucokia nkatho inyingi ni gucemania na mheshimiwa Kathara airitite na akarita mbeca cia mukone agatudithiria cendiira na arua tukwiga bikibiki cietu so ndi na nkatho nyingi na nkuona ni mutongerio mwega ni kagita karia arombete kure gitari nene lakini tukamuringira gacoka agatuika tamba ukinyira kanya karia ende nandi ni tukuga ni wenka tukathure gitari ri nikenda kaomba gutwikia mbere so kagita ne gaka ni tugukena muno turi akariba St. Mary tukiugaga twinde turuga ni Kathara wa ndawa twinde ni Kathara wae ni Kathara wae na tukamuthura nae na kura cionthe kawenye muntu yoyo ututhurio wikia njara muko akaka nyomba jeje antu babengi bakomba gutetheka o ndete muntu ro wikia njara muko na antu bakenya ngangara maguta ngobo utakuurwa na gutagutinda na mpara kaba muntu o maendeleo so Kathara itumusogira ngatho nyingi na rombete gitegi tari nene ile round yezi 100% kute muntu ngwe na mathitho ndene ya South Imenti isipokuwa ni Kathara wae antu babonda to nyuma yao nwe muntu ro gututhikira tukundikira antu bai goji St. Mary touga support yetu tukanenkera u Kurukini boriti akariba gicigo mbunge giki kumira gujukia ibande na kinya guciandikithia jaringi kura riu tufai tuthuganio wega na kuthuganio wega
nditarikire ya kuringa kura ujukie kura yaku wetegetuone uthure mutongerio mwega rukire na mapema utegeje ucererwa na mutongerio mwega no ane kana ndenda kwira nduke mbetheo Southiment mtore tena kibande tuciumia nitojukie kibande kenda tomba kureta tongeria bubwega ndene Southiment ne manto betu injiri ere tugeta neo twenduke mbethe ni anto bande bajukie kenda tuchwa tongeria ni araba kuga bajukitie tagaria riri nyuma ya mujumbe okaririte giti kagita gaka kurema ni gwita ngugi yawe iraberanire no ntugwetu masinani tutena kinya stima na kinyanto batena kinyandoje na antu gutema endeleo bena John Turene egita ria 2022 antu betu itwagwire kigerio twathura mukuru agwita kumama mbunge mukuru antu bangi bakiromba maendeleo maempija iromba maendeleo ja kuikia kwao na wa mami mbunge gakoga barabara irenjo barabara ebiti inya na rori FSA ne waje bwa biti 5 muntu bonda alisemania rori akamatete mariwo watu kaugo tumba kwebera rori iria oka no mutarone no ntubaria mbeca cia tukurukira barabara gachekewa kenda baiya rori cia maiga cia ire gwikira andiko kiria bariuga mujumbe okaririte gitiko kagita gaka daktari mwiti gakethira kiana turenda mutongeria ka mutongerwa turenda mutongeria ka mutongerwa mutongeria na nuriku mutongeria na nuriku mutongerwa ane mutongerwa nane aya na Mr. Keminya one dam Mr. Keminya one dam ndenda ubori atire one dam ndenda ubori atire one dam ndenda ubori atire one dam barite jaja bakarite shendi ya bikibiki nayo bagwakiro imweshimwa Katharo Ndawa Ntereji nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Yasa cia kaunti ya Meru ni gutwikite rutamoni jaku ndiri na jakwa wa bwaku ndiri na bwakwa aria nkaria bwakwa ya ni yegie mirandi irahithirite irendikithia ria wakibwagaro ya Rais Ntere Shabore ntukingai nyuma ya togeria ba DCP gushumiria komeneria ibaye gukuthuranga ikutho yendikithia ria murandi joaki bwagaro ya Rais Ntere Shabore nandi nabo asiasa bangi kuma rutere rurarungi rukugatambaru thirikari nibashumiritie kudetera murandi jojo akibwagari ya Rais Bore akiaria musiasa Francis Karoti arenteresha Choroiboro na gwatite mbaru yandikithiria wakibwagaro ya Rais miario igwatu mbaru ni ORMC wariri rwarera Felix Ketheji tuo akiwa kia bata kathetuneka Meru ni miradi ya witina mbere riboti ya Mwende Olaiboni. Akiaria musiasa uri nkuma kaunti ya Meru Franklin Karoti na kathite ngavana kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na nikira wetete mirandi kathombera ngavana abwithitie na irengire njirene ntubo wa timbaru ni MCA wariri rwarera Felix Ketheji ntuo untu akua ni ngwataniro kati ati ka MCA na ngavana kutumite mantu yaya umbeka akiwa mirandi kathombere njirene mutumea yere Embrace Ketheji amura twende safari pamoja thai baithanĩtie ũrĩkũ kabo wetogarie mtu utikarie Ketheji no le kongwe na maendeleo ya Meru te mutuma uno wagarie Ketheji kendroba kwa elected 2020 lakini yake omukinyira kirasi yoke maendeleo nuje gire Ketheji yako ora nande nani intenda Ketheji aritae tu kwena twethingia au yoto gari ariko na tutekwa bokarie mutumo theri turebura bo mukarie no ntoko ina ngundi wile thirikari na rweto kwaria toreteri airport babo teto ngabwetete Isiolo gabwetete Nairobi
bwetu oguluka nukona kithoka au torethire na minister onge rutere rwau bwa kilau nju waya ucha nju tiegeri njirene ate mugila yu ikiani kiandreke iko kiariko Tomau mbere yau ni ngofu mbere yo state house state lounge nande maendeleo yako yogwega ya tereya then tuteta Kenyatta Nairobi Kenyatta ibura aretero Meru rifaru ira cionde tutura wiki nara cieyete Meru turaringiro milioni imwe ya chongo milioni kwa ngrendi sibitari ira itatia sibitari inge cieto cie within nacio ichiogora ciete level 5 ichiogora ciete level 6 maendeleo bukona ja kiura menya mbere ureta kuromba intokagia wa promiswa lakini bikaura lakini nande bure MCS budget ni oturari no ira approverwe ni memori jumwe bechi kedro iwe ja Meru na ngugi ikedro igite kabu na bwana ngugi irega kuruka ngugi ire chwiti meake ewe tatu bwana Yesu asifiwe bure buru itugwatanirite na thirikari na uni ngwatanire kwa na mutumo nto idinkia bukona maendeleo barabara cietu ambirite antu bako bakaumaira slippers uti muntu gakinya ntaka kairi bwana Yesu asifiwe utibingi tukwenda kiri utongeria kana ko yungi antu betu ingabana urogwita kiwo mwiro twakuthikira so ni kambwire gavana mutuma na tuthikire tu MCs ba Meru kiroge tu kithiri na kira gitigere kuja mashinani ngugi kana te uroi Mumeru no ugata taigutatani tuona ngugiri ako yungi tukwenda antu betu Kulukine bameneretie atongeria bakiama kia DCP nontu bokureana na witi na mbere reo state lunjira eregeriwa koroiriro rera bakiwa ngweyo ni kwanga na kuthukangia nara kuri na mantu ya witi na mbere kuri antu bararirie TV-ini bawo bate kwenda state house na bate kwenda hair strip na bate kwenda state lounge bate kwenda golf na bate kwenda hair strip ababu bure antu bantu reyire na ibo burianiritie ni ari ibo menda ka boto menda ibo mewererwa ka boto mewererwa baba umewererwa ibo gitera na euro mbone bwana Yesu asifiwe antu barabara barawatire state lounge golf na airstrip tebyo priority ya Meru kana tebya Meru bakwenda kande bwere Kenyatta karea state lounge mbeche ucha state lounge ite ya Meru cie barabara Kenyatta karea golf mbeche ucha golf ite ya Meru ire charoi Kenyatta karea airstrip mbeche ucha airstrip ite ya Meru ire grass ire vivua budget ore vithetwe ciete ithithie kinya konge anto baitoreti aba kiba DCP angaiba kuthetera Meru apo tukumana rindo bibi gwakwa birio akagwetwa wao puti kwanda twana maendeleo babwe anto DCP bera batwenderea ugwa batwenderia mbio na batu supporting governor tuletera maendeleo ariku tukenderwa mbio utigwa gikona unene bweguru tesa sawa ko baturetera maendeleo jeja kuria ntura yetu miunde yetu yone value ana betu bone ngugi nikienda tumba kukuria matura jetu kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni Nyo riboti ikethira itumilikilia yara tukubanganitiro kirira na rua kuma maturene tuthuraniri ni andiki betu bante tubakinyite itigithio miangatene ya mugongo jwa Meru mbita wa kabwe mutharimi ngoshigeria nkatho ni bwega nondo bugitana mbere kurumirira Meru TV ugitwithia nyombe nteto iri na mururumo munene kathetune ka Meru kumakirini kirwe na kimoni thank you very much okethira kita kuraya janene shakwa dini na ngatheti tukethira tukimemoreka tukethira tukimuramura riboti ira cithirite kiwa urito magatheti-ini tukenarua iri Jumatatu tariki 22 mweri Jojo kenda 2025 bo ni nyuma ya ndeka inkai kwendere rukiriro rwega
nwethiritwo gichwana aria Jakubu emwe 23 mutore wigomorote tora mwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi nakwambia maneno utega akarija mtu witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau no riwe ni uria kari achoka gwitegera kairi raumiane sema ni naromba ya Inene Agiri FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubangone jwa meta watanagira naoni tukuchonde cha Jumatatu mweka Juma kwa mbili tha mweja na nusu mweka tha 10 twigorote twamwe turombe amwe na nkuruke twithuranire ni unto kwena ga safari to marungurura riwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria mwirigi nkubanga banganie kera tukinyaga safari kau kama twine mwana nakutharime maneno star Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Theri FM okaigwa kuri no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukorokira email yetu iria ni merutv.complaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukorokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya gita ria kumurika magatheti tugita ria kumurika magatheti tugitegera ripoti ira cithite ikiringa viongo bia nyomba ya nteto ntukenarua nthigurune Monday tariki 22 mweri Jojwa kenda 2025 jarene konde na karatasi ka The Standard niko kakaithira gututetheria kuona mbicha yongwa jabura mugongo juithirite jugita na mbere nteto ira cithirite igitendeka guntu dena nacionira cia bata kiri oni na ugwe tukimenya bura mugongo juithirite jugita na mbere mbita wa Kabwe Mutharimi na goko ni Meru TV tuthingatire nya gukirukira mitandao ya kinade at Meru TV Kenya gire mitandao jonde ya ukinyaniria ya kisasa YouTube and Facebook at Meru TV Kenya idha ukiruta comment yeku kana maoni yaku yegie ripoti irato kumenyithia na ningi ijira tugita na mbere kumurika kiri magatheti karatasi kabere uthio bwa The Standard bukimurika murandi jwa kithima kerui niona kimonimoni dam igitugite gishangasha kinene mborokeri ya winyange bombesha cia mwingi ira thomi ba wa taxpayers money ikethira ikinyanga nyuma ya murandi na kandarathi ya waki bwa dam kwithira ki nyogorua na guteanirua ni thirikari indi nayo kampuni ya kandarathi ya uthondeki kwagirithia dam kana kithima kia Roje ikireta mbuto na kuwa kikarewa mari ya hasara nontu ibare by invest a lot of money nontu bo kinyaniria bwa kandarathi kulingana na sheria if you breach a contract ukaithira ukanyogoria kandarathi ni wobati kwithira ukirungamira the costs ya mukataba jurabo arebuwi kanira tukethia twandikanirite na wokaithira nandi ukubwithireta wa kwaluka ni wokaithira winde hasara so Kenya will pay kana Kenya ikaithira ikigaramika kurea hasara kumania na kunwa kwa mukataba katikati ka kampuni ya Uingereza ya GBM ira ya kandarathi ya kwagirithia kwa kithima kerwe kana dam ya River Tana ni mutaratara jwambiririe kire utongerie bwa thirikari ya Jubilee
yatongeretwo ni Uhuru Kenyatta ende Rais William Ruto aithira imiteaniria mweri Jomugwanja na basi Kenya ikaithira ikigaramika kwithira ikirungamira mari kana hasara kiri kampuni ya Uingereza GBM nontobokunwa kwa kadaradi buni odhiobwa The Standard ikenania mburakiri ya winyange bombesha shemuingi kiri breaching of contracts kulingana na legal term ya kudira burikiri mukadaradi kana mukataba na mwingineo tutegere yegi ogima na bu nibra bu muriki kiri karatasi gatwire kiri The Standard nayo ni yeye kandi ya SHA rikana ntuko inkai kiri mutaratara jo ambirirwe garo ni Rise na are ambiririe irani SHA sponsorship program kuringa jeki a Kenya yeye kandi ya SHA na are mungana jombesha baribari shilingi sha Kenya 4.4 billion Kenya shillings sharutiro kenda gotederia na boni a Kenya mamilioni ja a Kenya 2.2 million na boni bara baidrite baki murikwa ni mutaratara juju ambirirwe ni Rais garone ya Rise muji monene jwa Nairobi ni sponsorship ya gutederia Kenya baraba inyelekete kiuchumi inde nabo atalamu baigi ogima muno barani ene sibitari anto kiumbe ni barete tembutu ni bariganite na mutaratara jo bakiuga na bakiuria shuri bia bata ni atia approach ikaithira igikinyanira ni bwega kwithira na mubango indi ni te ukaithira ukiimplement mubango jo ni mutaratara juri ko ukaithira ugitumira kenda gutigira milioni ijiri gaturumo ijiri ka Kenya ni bakwithira bakeguneka gukirokera mbesha isha rutirwe nondo mutaratara jwa sponsorship kuringa Kenya jeki ye Maria kandi ya SHA so kiori kia bata kiri dirikare kuma kiri mabisa banene na arugameri basi bitari shanto kiumbe ni atembesha kaidira igikinyira masibitari muno kiri masibitari janto kiumbe nonto muno mbesha kulingana na miari ya Rais na mutaratara idonire yawe riari ati mbesha kana sponsorship kaidira igikurukira kiri masibitari yake ya muingi public hospitals na ndikiuria kia bata kuma kiri bara ene sibitari shanto kiumbe ni bona kemonimoni Rural Private Hospitals Association of Kenya urakiaria ni Brian Lishenga Daktari Brian Lishenga arimo kadirigiti wa RPHA ila ni Rural Private Hospitals Association of Kenya akiuria ni aje sasa sisi wenye hospitali kibinafsi tukaidira tugitegerwa ikirukira mutaratara jo karatasi kauka tuiri ka tudatu na mpwempwe tugitegera yege manto jakotine narea Judicial Service Commission iteaniretie igamba rigi nkuku ryarumiririte Captain Congo Muigai uranwe nikuzo kana kazini wa wari Rais Uhuru Muigai Kenyatta na gani ngishangasha kigi mugunda of course mugunda kana shamba inakuanga very contentious issue Kenya nonto mugunda na juni rugaina utonga bwa omo Kenya timiro akikwithera kurina kujanyisha migunda ede ni Kenya yonde kwithirite iri a very contentious issue manduja mugunda inyorira a Kenya baithirite bakiurie cieko title deed cietu kiribara nabo bando bagu kilukira mutaratara jogushwa legitimate title deeds na karatasi nekaga todatu niko karina rugono roigie nja ira barina kirido na kuithikira go konene ningi bakiuria otethio boni nyuma ya mwendo wao kuithira mwirijwawe juris bitari mochari kwa meri ina for 4 months nibethirite baki enda kurukia mwendo wao indi bando kazi ipo mwendo wao mire Wanjiro arekire batiga meri ina mithiru na bando bataithira baki omba kurea marei ya sibitari nontubwa unpaid hospital bills nja ya
miri wa jiro nibaithirite bagikurukira igita riri umu ria kuithira batanogokia mwendo wao inya mieri ina nyuma ya gukuruka. Kisa na sababu, kisa na maana ni kwithira batina mbesha mari ya sibitari, bili ya sibitari itikurieka na nandi bakairwa kama mulipi tubutithira buki itithia na mbere mitaratara ya kunogokia mwiri jwa mwendwa wenu. Ni mantu jonde jegie ugima inyorera Rais William Ruto ithirite akitharikira masibitari yaigie kuria mauri kana kurigia mari kiri mautungata kiri ya Kenya indi ukamukira mari it is sensible kwithira ukiria like ukethira wina service ukiamukira service you pay for the services redad so kumeneria masibitari non tubo kuria kona yaka timu taratara jo kinyanira non tuinya baraba utungatira nabo bari na mobatu na inya services ira kui mantu jathithikite kenda omukenya ithira akiamukira so every service ni bati kwithira ikiona kana mari yo indi mushijo irombere oni kiri atongeria kwithira bagitegera na ridore daga kubateneria nabo korea hospital bill kienda baithira bakinogokia mwendo wao. Karatasi gatotatu kau gatuna ni gishangasha kira kigie mantu jara ja dam ira kana kedima kira kerwe kira kiambirirwe mwaka kuma kiri itarea thirikari ya Uhuru Kenyatta na mpaka sasa kitamilikilwa kampuni ya GBM kuma Uingereza bakienda marei nonto bwa ko default kana ko breach the contract. Betukire tutegere na mpwempwe karatasi gato tandatu nonto gatona na gato tano niko karina shangasha keu kigie mborokeria mbesha cia mwingi kiri manto ja mirandi rete ko milikilwa mirandi gatigirwa gatigati mirandi kaithira ite gukinyandira kenda itwika ya kiguni kiri Kenya ende mbesha inyingi kaithira itumikite ni rakire ripoti ya Auditor General itawa stalled project ira ciambiriritwe itakinyanirwa kana mworoto jwa project ira objective ya project ira itaithire kikinyanirwa indi mbesha nacio ni kwirika itumikite mbesha bari mamilioni ja mbesha lakini murandi jwa tuika jutina otedio kiri Kenya. Karatasi gatotano nyakoka kimureka jegie mantu ja irando Kenya nayo ithirite nario about 12 trillion Kenya shillings ni rando rira turi nario turi mugongo turi Kenya lakini o daily Kenya ni there kiromba milioni magana jana ja mirongo ithatu 433 million isio ontuku isio Kenya kwithira kiromba na kuri na ugwati bwa batwi kwithira tukiaruka irinyene ya igi mantu ya kiuchumi nonto kwithira andu riu nario niri nene na mbesha iu nacio itikwa accountant for bura kubati nonto inyabwa gishangasha ya kiu kia stalled project irandore karombwa nonto bwa kubwithia murandi fulani murandi jojo atumira mbesha nyingi na bando jote na benefit kiri ya Kenya. Karatasi gato tandatu ki the Standard karitegera nayo ni itikandi potovu mauritani ja urongo maurorie ja urongo aroria kana unjia ba urongo ridoreke mureka Paul Mackenzie rikana Paul Mackenzie no raidrita kirumiruro ni mantu ja Shakaola naraba baingi batere otoro bwao bando kesi ire makotine na bando kioto kebara batere uturo bwago kirokira itikandi mantu Shakaola bando itendira kionekana binzaro inyayo ndirite ogikwa report shia yingi kishangasha keu kana uorububu ndirite bugita na mbere nteresha Kilifi Mauritania jorongo ija twikite nayo ni mpanga nene kiri mugongo baba ingi bagita utoro bwao nonto bagudingata atumiria baba urongo maunjia jatena ikinyiro ngutonderi itena ikinyiro bibiliene na jio nisha maurongo kuringa Kenya okora
bara nabo bakunjia bara bagushita nibo atumwa na athinjiri bangai gwatuika nabo ni ilia limo aria tiri bara nabo moroto jwao ni kwithira bakigu nabo ene na kuimathira nda ciao bo ene batakijua batakitambua no akaithira gita utoro bwao anto bakaithira bagita utoro bwao nabo ni anto baingi over 400 people batere utoro bwao igitene kana kiri orubu bwa Shakahola. Paul Mackenzie akimurekwa kiri mantu ethirite agitondoka rugono rumurikikire gataci ka 6 na kamugwanja thimuni ke connected ma SMS WhatsApp messages ira cithirite ikimurekwa na gucunkunwa ni na kitengo kia ujasusi kuona nitia operations cia Shakahola na maurutani kana rutani baba orongo baithaira bake operate kenda kudupe kana kwa iria Kenya na bwa Kenya baingi bakiorokera kiri maurutani ja orongo itikandi potovu na ana bakaithira bagita utoro bwao ekuru bakaithira bagita utoro bwao yakinyegita mtu atikwenda tambua kithia mwana na umenye mwana nwe wirigiro bumugongo rojo hapo sasa iko shinda na nabati kwithira kijokirwa itagaria kiwatho itikandi potovu aciari bakiurwo kwithira bakimenyera ni atiana bao bakurutanwa muno nyabara bagwita kithia ni cukuru cia nkathi egoro cukuru cia TVET cukuru cia university na ma colleges nonto nande mwana kinyere miaka 18 na gwita kire cukuru cia nkathi egoro otimenyani antu bariko achamania nabo no ethire chamania na ilia limo biantu gukirukira mitandao ya kinande na kinya naraba gwita macukuru ne gwatuika kuri na bara nabo ni operatives kana bara nabo bakurukirut irane kaborio ya unje ba nabo bari na mutugo na itikandi potovu bakarikirut ana boboe na tio rubu akibudhirite bugita na mbere kire mugongo likani kwa rina gichangasha kira kia Mendi Hill Hospital ntereira cia Eldoret na aria mbithi baringa okora kwendi irongo biao bia mwiri kiri okethi kana harvesting ya human organs kana okethi bwa irongo bia mwiri baba ingi bao bare mbithi nthuki jenzi bare shukuru cia nkathi egoro bakiringwa okora bakirwa babu ibukwenda mbeca cia waraka wa amani kana nitia bukwenda mwana nwe nuntu mwana atao na bungi ana nabo nukumenya batirigira kwithira mtu munene nwe aithira aikilia alimu kia mtu aithira aimbiro aikirite muta jwa ngondu mwana nwe akawa kiri muteo jura atikumenya mwana atithira kimenya mantu ja maingi ni jukumu la muciari ona ugwe kwithira tuki raniria na ana ningi mbeo mbithi na kubaira bura ndikoro iri na ntu babaega na ri na ntu babae kende na baba kaithira bari open batikaringo okora timantu akija Shakahola indi inya uthuku na orubura bwithirite bugita na mbere human trafficking na pia harvesting na organ trafficking wendia bwa irongo bia mwere. Of course niki ciri cire mbere ya koti ni tana mbere kumurika mantuja jegi oru bura bwithirite bugikujirwa kiri mugongo. Karatasi gatona na ki The Standard ka gutegera nayo ni mantuigie International Crimes Act jara ni yegie mukenya kaithira akiwatikana na tia areome ya Kenya ri ni tekubati kwithira kugita specialized court. The International Crimes Division of the High Court was proposed and was almost launched until it was not. Ishangasha kwithira bado kuri na mantu jabati kwithira jakitegerwa yegie kuona justice kiri mukenya wonde guntu kunde kiri mantu jonde jaraja kumira kenda justice should be done, should be seen done na omuntu akethira na agwiritu nontu nwe akwithira akiona justice process ikaithira iria weru nabo bra ba kuona
wero bwayeragirite jagi batendekera bakethera nabo barina kia kugwirirua ni mantu yige makoti ya kwagiridia aki kioto kio mto nijo jamuriki mono kiri karatasi 8 mtu naenda kioto kiawe mtu akethera na uchuna munda aikuthanga utherire no bati kumatokera kisheria na nandi weta kisheria gutwikanio ni lobilo ni lukumba ina kungi bati kwithira ukiona kioto wi mukenya ni ciuri bira twithera twishuria turi omtu yigi kioto mtu akuthanga ri na utibati kujukia sheria njere ciaku inabati gwita kuona kioto giaku. Of course ni gutumira sheria indi na sheria ikaithira ikibwidwo na mpwempwe utekae denied opportunity ku ya kuona kioto nonto ni wothangi ni wochokothwa. So sheria inapaswa kuchukua mkondo wake. Rikana ntuko inkai idhiri Rais William Ruto akiaria rirara kimantu jaiye nkuku kana nkukumo gutabarikia kiri taasisi mbalimbali cia kithirikari atawire yake mbunge nithirite irinjorua ya nkukumo na gweterekingia uga jurispesa kana nkukumo kwithire gitabarikia makotine kana kiri rwangi rwa ugambithania ugambithania bati kwithira rwi beyond reproach kenda mtu akaithira I feel kana akaithira kwina ira aina imani na makoti kana judicial system ati akaithira kiona kioto kiawe nya akaithira gikia igamba kana kuthingatira omana akieke ari omto karatazi gake katonana na kenda kauga kwariria mantu jau jigie judicial system kana legal system in the country ndigorone karatasi ga komi kareria mantuja aipoa ni rwangirura ro tegaira kuringa murashi urungamiri bwa NPS kana National Police Service cha ni Isaac Hassan. Aipoa ni independent body kuringana na katiba jero ya 2010. Isaac Hassan akiariria mantu jaigi urutungugi bwa aipoa akiuga aipoa bado iri understaffed kana itina bara naboni mabisa bakungana wetiri na mbere kuringa murashi mautungata ja borisi kiri Kenya rikana kuma 2024 aipoa ni thirite kiurua shioria na bini shioria bia bata ikonie police brutality kana borisi gutumira inya kiroki ya burakobati kwithira onto baithira ni police service kwa tuika nabo bate gutungatira kana bate atumishi kwa wote ikubia mbembethi Gen Z bigikujirwa kiri mandamano ye Gen Z jarene shia borisi nayo abductions kana kwa watu mutae kwa mbembethi nduki Gen Z igitana mbere kwithira igiri kironda gya nkuje kiri mugongo. Kwa hivyo Isaac Hassan ri mukaririgiti wa aipoa kana chairperson ogite bado kazi ipo mutaratara jo kuringa murashi utungata kiri Kenya kuma kiri borisi kuma kiri National Police Service nijo bati kwithira jo kimarisho gukirukira aipoa kwithira ikigwatwa mbaru kuringwa njeki guthetherwa kuruta ngugi yao irabati kwithira bakimeruta niyo ikaithira iria kuwiria obwonka mu Kenya. Bidra nke milikilia jara jokari na urito zaidi kiri karatasi ka na gazeti ya The Standard. Bitikiria tuetegere editorial cartoon niyo iri kiri page 12 page 12 kiri The Standard. Nayo editorial cartoon narua iri murika jigie ogima na mono jigie kandi ya SHA. Kandi ya SHA niyo kumurikwa narua rufa utabura tarikia kumurika ni rwangirwa rwa kurungamira private hospitals in Kenya association ya kurungamira na boni bakuria kioria kia bata kioria ki ngakithoma bura kiri from today you shall pay cash or move to public hospital
guchori itanda kiri na mwajie na kiri na mwendo wake wa mwajie kana family member kana Fred ura aite gutetheria mwendo wao ona mautungata aretete mwajie sipitari nandi akirwa nandi nontu kibura mantu jagwita you pay cash ukaria mbesha bari kuma mukone kana wiki mwajie kiri sipitari shantu shia mwingi kisha na maana sha kulingana na sponsorship program ya rais ikaithira ikiguna muno public hospitals discriminating against private hospitals nabo ene nanto shiombe ba kila simeka kwithira bakitembesha bari kuma mubukone kiri aje kana baraba utungatirwa masibitari-ine nontu bwagichangasha kya kandi sha kira kibati kwithira kiki agirithua iu nicio kare na orito muno kiri karatasi kaka the standard ede ngitegera mishetho nara Kenya tubudite bwega kiri mashindano Jandwiro Tokyo Japan tukioja mendol 11 baba inge bakithira bakebuithia bwega areo Lilian Odira oraithirite akiukia dhahabu na gushumia kirindiro Faith Cherotich Perez Chirichir inyaithirite akibuithia bwega Beatrice Chebet akishinda ndwiro ciawe Faith Kipyegon akifanya kazi mzuri bani baadhi ya njorua baraba ithirite bakipeperusha bendera ya Kenya niyo ikithira igitana mbere gold medalist Beatrice Chebet akishinda rwiro rwa 500 meters Faith Kipyegon akishinda 1500 meters gold medal Faith Cherotich akishinda 3000 meters steeplechase women Lilian Odira akishinda 800 meters ke women race Emmanuel Wanyonyi akishinda silver kiri 800 meters men's race Faith Kipyegon akishinda 5000 meters race kiri silver inyawe na do Cruz Ewoi amona Edmond Serem na Reynold Cheruot bauni bamwe banjorua baraba ithirite baki peperusha bendera ya Kenya nthiguru ciaome na unarake Tokyo Japan kirindwiro ira kana World Athletics Championship ira ithirite ikirithika kuma tariki 13 mwaka 21st of 2025 na budi bugo kore nkore. Thank you very much nonto bogete na mbere koromerera Ameru TV ugituthia nyomba ya nteto ira iri na igweta akadetune kamero mbeta wakabwe modharemi ukolilwa kututhingatira kiri mitandao ya kinadi Facebook and YouTube at Ameru TV Kenya. Nkwendere ntukwinjega.